ibura rigira ribe kandi hari n'ihana rigira ribe. Ntuvuge ngo ndi kure kandi cyangwa ntuvuge ngo ndi hagufi. Ntibyerekeye naka cyangwa naka wabisimurirako, byerekeye wewe kandi byerekeye jewe. Wihane utunganye umutima wawe. Mana igufashe nshuti y'umusaraba. Tunganya ibyo mu rugo rwawe. Hezekiya we yaragwaye, birashoboka ko ushobora kugenda utanarinze no kugwara. Hari abantu bagomba bakinjishwe, hari n'abandi bagomba baje mu bihano. Ratashakira. Tunganya. Ndakwinginga mukozi w'Imana, sinzi ni muri bishop, sinzi ni muri pastor, sinzi ni muri revera pastor, sinzi ni muri umuvugabutumwa, sinzi ni mbicuri mw'idini. Hari ibintu byakunaniye gutunganya na bene so, hari ibintu byakunaniye gutunganya, byakunaniye. Tunganya mu izina rya Yesu Kristo bikiri vuba, kuko imbere yacu hari ibintu bibiri. Hari ukwimbura kugira kube, kandi hari no guhana kugomba kube. Mu izina rya Yesu ndakwinginze, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri kure wowe unyumva, waba uri hagufi wowe unyumva, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe. Wa mugabo we, tunganya ubugingo bwawe n'umugore wawe. Wa mugore we, tunganya ubugingo bwawe n'umugabo wawe. Wa mwana we, tunganya ubugingo bwawe na bene so n'ababyeyi bawe. Ezwa, ibohora ibyo bintu uciboshemwo. Kandi nagomba nkubwire, sejo hawe ariko ni none ubucumvira ijwi. Hari ibintu tugira twinjiremwo, ariko ikintu giteye ubwoba. Hari abagomba baze bakugwe mu nzira, hari abagomba baze bimbugwe, hari n'abandi bagomba batwagwe mu bihano, kuko babaye ibigomezo by'abandi, babaye ibigomezo by'abandi, byabujije abandi kwihana. Hariho abagomba batahe kuruhuka, kuko igihe kiri imbere kitazoshoboka kuri bo, cohava kibahitana. Barakoreye Imana, bararushe. Ya muntu w'Imana, ndakwinginze mu izina rya Yesu, tunganya, tunganya mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Turongeye gushimira Imana Data wa twese iduhaye uyu mwanya mwiza ngo twongere tuvuganemwo ijambo ry'Imana. Tubaramutsa, tubaha mwiriwe canke mwaramutse, biteye naho umuntu wese aherereye kuri iyi migabane igize isi. Turashimiye izi nshuti z'umusaraba, abadusengera n'abadushigikiye muri iyi mirimo y'Imana mu buryo butandukanye. Kristo Yesu nabaduhera umugisha cane. N'aba bantu batigumizaho amaudio, n'aba bantu badushingira intahe ku byo Yesu yabakoreye mu buryo butandukanye. N'uyu mwanya Imana iduhaye, inshuti y'umusaraba, dusangiye urugendo ruja mu ijuru. Iyi message nikugeraho, ndakwinginze inshuti y'umusaraba, ntuze kuyigumizaho. Ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ibyanje nanje, ntabwo nabyigumizamo. Mana igufashe. Reka muko tugiye kuvugana, twishimikize iri jambo riri muri Yesaya igice ca 38. Kuri uyu murongo wa mbere haravuga ngo, muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa.
bukeye uvugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi aza kuri we aramubwira ati uku niko Uhoraho agize ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe kukugira upfe utagikira. Imana idufashe cyane. harondonderamwo iri jambo rivuga ngo tunganya ibyo mu rugo rwawe. Amen. Tunganya ibyo mu rugo rwawe. Nakubwiye nti iyi mesaje nikugeraho ntuze kuyigumizaho, ariko irungikire abantu bashoboka ko irungikigwa. Ndakwinginze nshuti y'umusaraba, wewe uri kuranyumviriza, n'iri jambo nabwiwe ngo nongere nkwibutse rivuga ngo tunganya ibyawe. Mana gutabare cyane. Hari ikintu kigira kibe, uvyemera utavyemera. Mana yo mw'ijuru igira yimure kandi igomba ihane. Mukozi w'Imana ukiri ku kivi, muririmbyi ukiri ku kivi, musenzi ukiri ku kivi, wewe ukora imirimo itandukanye y'Imana mu buryo butandukanye, tunganya ibyo mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Tunganya, kuko imbere yacu, imbere yawe Mana igutabare nshuti y'umusaraba, hari imbura kandi hariho n'ihana. Nyumviriza neza, hari imbura kandi hariho n'ihana. Waba uri hagufi cyangwa uri kure, hariho iyimbura rigira ribe kandi hariho n'ihana rigira ribe. Waba uri hagufi cyangwa waba uri kure, tunganya ibyo mu mutima wawe. Bakozi b'Imana, dusange urugendo ruja mu ijuru. Birashoboka ko mubanye mutumvikana, mudahuza. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, tunganya na mwene so. Hariho ibyo mwapfuye, simbizi ariko urabizi. Hariho ibyo mwapfuye na mwene so mukorana umurimo w'Imana. Tunganya mu izina rya Yesu Kristo. Wa muririmbyi we, tunganya na mwene so ufise ico mupfa. Wa musenzi we, tunganya na mwene so ufise ico mupfa. Wa mukristo we, tunganya ibintu byawe, kuko imbere yawe hari ibintu bibiri. Hari iyimbura rigira ribe kandi hari n'ihana rigira ribe. Hari iyimbura rigira ribe kandi hari n'ihana rigira ribe. Ntuvuge ngo ndi kure kandi cyangwa ntuvuge ngo ndi hagufi. Ntibyerekeye naka cyangwa naka wabisiburirako, byerekeye wewe kandi byerekeye jewe. Wihane, utunganye umutima wawe. Mana igufashe nshuti y'umusaraba. Tunganya ibyo mu rugo rwawe. Hezekiya we yaragwaye, birashoboka ko ushobora kugenda utanarinze no kugwara. Hari abantu bagomba bakinjishwe, hari n'abandi bagomba baje mu bihano. Ratashakira. Tunganya. Ndakwinginga mukozi w'Imana, sinzi nimba uri bishop, sinzi nimba uri pastor, sinzi nimba uri revera pastor, sinzi nimba uri umuvugabutumwa, sinzi nimba icuri mu idini. Hari ibintu byakunaniye gutunganya na bene so. Hari ibintu byakunaniye gutunganya, byakunaniye. Tunganya mu izina rya Yesu Kristo bikiri vuba, kuko imbere yacu hari ibintu bibiri. Hari ukwimbura kugira kube kandi hari no guhana kugomba kube. Mu
Yesu ndakwinginze, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Waba uri kure wowe unyumva, waba uri hagufi wowe unyumva, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe. Wa mugabo we, tunganya ubugingo bwawe n'umugore wawe. Wa mugore we, tunganya ubugingo bwawe n'umugabo wawe. Wa mwana we, tunganya ubugingo bwawe na bene so n'ababyeyi bawe. Ezwa, ibohora ibyo bintu uciboshemwo, kandi nagomba nkubwire si ejo hawe, ariko ni none ubucumvira ijwi. Mana igutabare inshuti y'umusaraba. Aya majambo nayabwiwe itariki 27 isaha 10 z'ijoro. Mana igira yimbura kandi igomba ihane. Mana igutabare inshuti y'umusaraba. Hari ibihe tugira twinjiramo, hari ibihe tugira twinjiramo, ariko ikintu giteye ubwoba, hari abagomba beza bakugwe mu nzira, hari abagomba beza bimbugwe, hari n'abandi bagomba batwagwe mu bihano, kuko babaye ibigomezo by'abandi, babaye ibigomezo by'abandi, byabujije abandi kwihana. Hariho abagomba batahe kuruhuka, kuko igihe kiri imbere kitazoshoboka kuri bo, cohava kibahitana. Barakoreye Imana, bararushe. Ya muntu w'Imana, ndakwinginze mu izina rya Yesu, tunganya mu izina rya Yesu. Sinzi ibyo uri butunganye, mukozi w'Imana unyumva, sinzi ibyo utunganya, muririmbyi unyumva, sinzi ibyo utunganya, wa musenzi unyumva, sinzi ibyo utunganya, wa mugabo we, wa mugore we, wa mwigeme we, wa musore we, wa mutama, wa mutamakazi we, tunganya ibyo mu mutima wawe. Mana igutabare inshuti y'umusaraba. Hari igihe wamaze ukorera Imana, ndongeye kukwinginga inshuti y'umusaraba, ingero yawe ntigupfane, kandi wari warakoreye Imana. Hari abantu bashize amasezerano imbere y'Imana, hari n'abandi bashize amasezerano imbere y'abantu, ariko uyu munsi byabananiye kuyakura mu nzira. Tunganya mu izina rya Yesu Kristo. Hari amasezerano washize imbere y'abantu n'amasezerano washize imbere y'Imana, ibyo biracari imbere yawe. Mana igufashe inshuti y'umusaraba. Wewe ufise ibintu by'inkwahakwa by'amadeni ugenda ufitira abantu, enda nimubivuganeho na mwene so, bishobotse muheberanirane mu izina rya Yesu Kristo. Muheberanirane, kuko Yesu agiye kuza, agomba yimbure kandi agomba hane. Agomba yimbure kandi agomba hane. Bakozi b'Imana, agomba yimbure kandi agomba hane. Baririmbyi, agomba yimbure kandi agomba hane. Mwabasenzi mwe, agomba yimbure kandi agomba hane. Mana igufashe inshuti y'umusaraba. Ico kubera ciza, tunganya ibyo mu mutima wawe. Ibyo wagize ibanga, tunganya. Ibyo wanyegereje, tunganya mu izina rya Yesu. Mana yacakurindiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nawe utari bwihane, Imana irakurindiriye ngo wihane mu izina rya Yesu Kristo. Nuraba ibyo wakoze, nuraba ibyo wabayemo by'ubuyobe, Imana yacakurindiriye. Ntabwo ikunda abanyabyaha ko bapfa, ariko iragomba ko wihana mu izina rya Yesu Kristo. Iragomba ko wihana, iragomba ko wihana, iragomba ko wihana
ko wihana. Hari ibyakunaniye guheba, tunganya mu izina rya Yesu Kristo ubihebe, kuko imbere hari ibintu bibiri: hariho umugisha, hariho umuvumo. Hari abagira baje kuruhuka, hari n'abagira baje kuruha. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha cyane. Tugomba dusenga Imana mu izina rya Yesu. Urondera abakozi b'Imana bagufashe, ntutegwe isoni, kuko nibyagutera isoni kubitunganya, ngomba nkubwire bizogutera akaga mu izina rya Yesu Kristo. Ni message Mana yaduhaye le 27. Mana ibaho umugisha cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibibe mu isi nk'uko yaba mu ijuru. Mukunzi wacu mwiza, aba bantu baragomba gutunganya ibyo mu mitima yabo. Mana yo kwizigirwa, ndakwinginze uyu muntu wese muhe gutunganya ibyo mu mitima yabo. Mana atunganye ibyo mu rugo, atunganye n'umugabo wiwe, atunganye n'umugore wiwe, atunganye Mana yo mu ijuru n'aho bikorana mu izina rya Yesu, aho biririmbana, aho bisengana. Mana yo kwizigirwa ahantu hose. Mana uyu muntu wese umwe gutunganya ubugingo bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru urinda abantu kugira imitima yo kudadaza mu izina rya Yesu Kristo, kuko ugiye kuza nk'agashururu, ugiye kwimura kandi ugiye guhana ibihe biri imbere. Kristo uriko urategura abantu bawe. Amena, 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 amena. Uriko urategura abantu bawe Kristo, uzobukoze. Urakoze Mana, turagushimiye. Nukuri yerekana nk'Imana, muntu wese umushoboze, uzobukoze mukunzi wacu mwiza. Urakoze, turagushimiye Mana, urabana natwe twebwe twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nimba wifuza ko twavugana, turondere kuri iyi nimero ya WhatsApp 61 279 458. Yari mwene so Bayubahe Samueli. Mwami Yesu nabongera umugisha cyane, amen. Icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Ku bari hanze y'igihugu tambutsa akamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abaheza. Ijwi ry'usemerera.